Di mîtolojiya Ezdiyatê de agirêke ji wan tixmên serekiyên jiyanê û helkirina fitîla jî ramana jiyaneke nû e. û li Parêzgeha Laleş rojana fitîlên zeytî têne helkirin û ev çanda berdewamiya jiyanê ye salê hemûyê wekû ew dibêjin. روزانه فتیلتنا هالکرن بس روز ما يفرق چهارشنبه وإنيا بنا سي مرحلة نسبة فتيلة عدد ديوان 666 فتيلن روجيت عيدا قال لي خطت هالكرن 666 فتيل وجوامل كي بيش بخو خدمات الفي مالي بكتن ما انا كس ما عملنا كتن كي بيت بخو خدمات بكات لا يكون نوي فقير بتن او فتيلة هالكتن ومراسم الديني قال لي حموك يا بيت خين فتيلن وخدمت كاري مع الشيخات يا واجبك الديني صار مع يزد روزانا نسبتات قرين چهارشنبه باب تشاويش القريت القلطاوي القلي ومدى نسبة خدمت كاري مع الشيخات واجبي مع الفقير يا مطبخشي زيارته Çêkirinavan fitîla ji pambuya wekî oldarekî êzîd bêjit afret û vîkarî radibin. Eprêya rêsana vî pambûyî bo fitîla û paşî evan fitîla tîne perezgehê da ku bikar bîn di gel zeytê holkirina çira ya rojana. فتيل انك جوامير تنين قندا جنت دان عمر مازنن بامبوي وان برات كرن جوامير كان خير دانا وان شخصا او فتيلات ريسن كان فتيلو تينن بو مالا شيخادي اوش بخوت كان خيرش خدمتك بو مالا شيخادي كان Helkirina fitîla rojana nûjenkirina jiyanê ye û li Parêzgeha Laleş Kurdên êzî divan rewesmên xwe yên olî da. Rojana daxwazî dikin ku jiyan xweş bît. Wekû ew dibêjin nebitîne ji bo wan ji ber ku bo tevaya miletên cîhanê. Omer Reşîd ên Artî, Parêzgeha Laleş.